Talo fa Samoa le atu pele. Malo la wale falau manvia. Malo le saifa manvia. Isi tātou atino taltono lo whapea o na mawalunga. Le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili esi le langi. Isi o tātou atino o le ngata. Na yo tātou ainga I Samoa. Ia, mai se foi o atino o lo whapea o na au mawaina yo tātou tangata. Ia, I whafo mai o Samoa. Patalo fatu ai lai le nei taimi, le afiafi le nei, o le asa sa, le asa se fulu ma le wha, o au kusolua afe lua se fulu ma le lua. Iai le talitonunga, e wi a tono ro. Iai nisi o ainga sauria mai le nei aso, I loi mata malingi e mai se foi, o whaanoa noanga, ia, ai wai talitono. I leo toi pōma la epe o na iai le nei aso, I le whaamanatuina ai, e nai o tātou tua a, ia po ta mā foi tua a sina. O nai o tātou a ingai Samoa, le nei yaso whaapitoa, mo whaapitoa o ngafa, mo ta mā o malawa o Samoa. Ta mā talavo, ta mā whiololo, ma ta mā mātutua. Ia, talitono, o le nei yaso, o le aso whaapitoa. O le aso e talitono, o le aso sa whaatino ai whai ngā mea alofa, nai whanau, I o lato tua asina po o ta mama te tua foi. Ia, e mai se foi pe ona whaaso atu, e wi tantono le nei aso, ua aveo se aso whaanoa noa moni se I tātou, ona ua toe tō manatu ai. Ia, I le nei aso, ua whapea ona misia foi, I le mafutanga po le whailua inga, I le olanga nei, nai ta mā, ia po nai mātua foi o mawai atu. Ai tātou te whaawhitai le alofa o le atua, wai talitono, o lo whape ona ianga le lei, mō le toa tele o I tātou te vi I ai, lana tau singa, ai mai se, o lona alofa sili ese mo I tātou uma. Ia, o a mai le nai tū. Ia, talitono fo le nei aso, ai mai se nei tātou ta mai Samoa. Una ai se aso sa makuai, o wala kausa mi fo I koonga. Ia, e le a whaina, a wai e talitono. Na le tai tasi lava le tau sanga na whaamanatuina, na iaso whaapitoa mo na I tātou ta mā. Ia, peila ona iai, le nei asa sa, le asa sa lona lua o Augusto. Ia, wai talitono e mata mo fia fo I lava mamata ina le atu langa I Samoa. Wa pei fo na whaasoa ai stasi o tātou por kalame o mawai atu. Wale me maa ngai mo Samoa I tātou whaamanatuina o asa whaapitoa peila o asa sa tinama sa o tama e mai se fo I asa sa o whanau. E umanga nga e ngula fo I se tulo I le asa I le Tuana'i pe ona whaatino ai. Ia, not to worry. A wa o le asa mafua. Ia o le asa malolo fo I lava. Mō nai o tātou ainga I Samoa I ngā luenga, māsani ai. Ia, a wa o le asa malolo le nai whaapitua. Mō aso whaapitua ma aso tā ua. Wa whaata waina, beila ona iele nei aso. Whaata waina mō nai o tātou ta mā. Wha loa toi fo I lava, le ngā tau tāpua inga nai o tātou tua sina. Thea lava stafol nei ke lope lo whapeo nei mafuta mai ai. Whata alofa atu ma le nganga whaaloalo. O lo mātou mafuta ma outou. Ele nei tu la le afiafi mai au ki lani I New Zealand nei. Leo tu la I mai le taimi I mātou I New Zealand. Toi 5 minute na taina leo le tu la suma tasi le afiafi. O le asa le nei I mātou. Le umis tātou por kalame wana o nai tu langa lea na tāpena ma iai. Tātou te whaasoa ma toi toa manatu ai foi. I tulanga na tutupu po mea fo ina tutupu I le ngata o waainga ese I tutono si tātou atono I Samoa. Ia, ai mai se ai foi o I mātou I New Zealand nei. Ia, peila o le nāle tātou whaasoa po. Ia, po le tātou te manatu foi, tō manatu. Ia, I le vaiaso o mawai atu. Ia, matulanga o malawa sa tutupu ai. Nei tātou whaasoa mō mua la leai.
o tā pēnā mai iai mo le nei afi. Vaiaso na tuana'i atua i nei I lona asfaraile. Asatofi, sorry. O le vaiaso le nā sa whaapea o nā whaailoa mai e le pūlenga a le Air New Zealand. O le tele o flights ia po o ana whainga malanga fo I lia sa fuafuaina. Mo le ona masina o lo lumana ia I nei. A mata atu lava I le masina le nei o kusa se ia pa ia le masina o te sema. Le vai taime le Christmas. Le nā sa whaapea o na whaailoa mai ai. E le pūlenga a le Air New Zealand. O lo o whaapea o na tā pena atu I lātou ina ia toe whisui iai. Ia, ma toi Tuana'i foi. Ia flights na. Ona o le tele o flights o lo wa cancel. Lona winga la talwai ona ele I maua sa tātou so ta inga sa tamawhai tātou por kalame. If so ta iatu po o a awhia ai ia ni so flights I le vāo New Zealand Samoa. Ai le I maua so ta inga wātasi le nātu langa sa hapi ona to tele na whaasoa I lava ia le mamalu o le atunu o whimala ngai I te tono New Zealand nei. Ia e mai se o le whaalia ai o lātou langona le fia foi I le aonanga a le Air New Zealand. O nai whai lava si umio whaatali lunga le telefoni. Whailoa mai le pūlenga ina ua whai sa lātou whaatino ina sa lātou whaatala noanga. Ia ma le polo kalame o le breakfast a le TV1 po le TVNZ I le tae ao le astofi na mawai nei. Tasi le nātu longa o lo whaapea o na tau mawhai e suia ma improve. O na e pea lava ma le tasi ma le awhai tu lai whaatali ai. I lunga le telefoni pe avala a WhatsApp si le office o le New Zealand. Whato a mawhai o na tali mai. Ia. Na whaatino ai fo la pena avatu I se fasilian isi o le atunu. Leana whapeona sota I atu I le polokalame peona whaatino ina I le TVNZ I le vaiaso o Tuana'i atu. Po o whea tono I atu nuu. O lo whapeona a fia I a lātou whainga malanga. Ia peona iai e whainga malanga a le New Zealand o lo whaatino ina I le vāo New Zealand ma atu nuu na. Ele I maoti mai ia se talanoanga peona peona whailoa mai. Ele pūlenga. Pau le tūlanga na lātou whailoa mai. I oe, o lo o mawhai o na lātou toi Tuana'i I a flights o le a whaina. Lona lua o le a mawhai foi. O na lātou toi refund mai I a flights. O lo o whaapea o na toi rebook e lātou pe toi reschedule e lātou. I se aso e le o talawhia ngai ma le I manatu le tangata malanga. E malanga ai. Ka alosia lava langa e taliton to tele lava anisio I mātou le na tu e whai malanga atu foi I Samoa. Ia wā lava nai fuafuanga o lo whapea o na fia whaatino ai le masina fo. Ia ka alosia se le o a whaina ai lata flights. Ia ai paule nao le tulanga mana ia o lo o iai la wai atu tau e mawhai e lava o na tu e mawala refund o lau booking pe a whai lia ai ua cancel lau flights na tu e te whai malanga ai. Ia po ua tu e Tuana'i foi e le e New Zealand I se aso e le talawhianga I mau fuafuanga. Ia o le isi la whaasoa o le whaasoa lea te le lope pe o iei se impact o le isi e whaasoa lo na lua lea mo na i o tātou tangata. Le au nanga lea le Vodafone TV, which is going to be shut down from next month. O le Vodafone TV mo le sila fia to tilo si tātou atunu. Na matala lātou au nanga I le ai o Wellingtoni. My lava in the early 90s, this was about 1992 or 1993. Se I o ile late 90s. Le nasa whaatino I nai le lato o nanga. Ma amata li ai.
it's tono Wellingtone, I le vaenga le mai Barbara se I o I loa hat mai si vai ai whapena, it's tono Wellingtone. Sa ta ua la le au nanga le ni o le Saturn cable TV, mai taimi nā whatoa tai mai lava ia au nanga whaalia cables. Mawhasota inga whaapena sa whaapeona whaatinoina, it's tono o le a ai o le Kapiti Coast I Wellingtone, ia whapena fo I malawa hat. Pela na whailo ati sa ta ua le au nanga le na o le Saturn cable TV. O mai la ia lea I le late 90s, po o se vai taimi le tasi iwa valu po le tasi iwa, po le tasi iwa, tasi le afe iwa sa lau iwa. Sa whapea ona sifi ai loa ia headquarters o le aonanga lea, I Kalai State ina ua take over I le company mai Australia o le Telstra. Ma whaingoa ina I le Telstra clear. Ia, mai lai le vai taimi le nā, sa ia o le lua afe sefulu le fitsu. Sa whaatino I loa sefasuia inga o le aonanga le nā, ia ma whaingoa I loa le Vodafone TV. I don't know if many of you that live outside of Wellington and Christchurch are aware of that. Ai o te loa o le to'atele o le maro le atunu o lo whapea o nā lala it's tonu o Wellington whapena fo'i makalai stiti o tūlanga nā o le a whapea o na sauna mata I tuina mo le isi masina o lo lumana. Ia, o wā lea o leo le a hawha nei tāpunia ma whaamai a ina le o nanga lea. Mai lava I le masina o lo lumana iai. Whailo mai lai le pūlenga le Vodafone TV wanga I le taimi ina ua toe whai le fasuia ina. Le fasuia inga I le lua fesu fitu. Ma whaingoa I lo le Vodafone TV. Sa whaapeo na tele na whaonga whaale as a marketing strategy. Whaonga I lato marketing campaigns le Vodafone ma le Telstra clear. Lia sa whaatino ina ai whaapeo lia a whaatausau package, whaatausau plan, mai le Telstra clear pe ona iai le awaunanga le nai Kalai State ma Wellingtone. Ia manisi fo o vaenga o Kilani. Ia mawhainga mau fua wai lau subscription o le Vodafone TV mo se vai taimi. Ia ai brita iane la. Ia watele ina anga I lava le whaanga ina I le totele o tangata le aunanga al Sky TV Waitatonu. Bita I sili o na tele atuai I channels o wala hata fo I televisi. O lo whapeona maua mai e tangata mai moa. Ia, I lunga o le aunanga al Sky TV pe o le nā. Watele na Tuana'i I lava. Ia, ai e ui lea sa tele na whaonga ina lava I nisu tangata o na sa le sa kilia le reception sa mawafua fo I nā taimi pe ona whai atu. It was offered as part of a package or a plan. Te a whai o lai, it's a join for I may subscribe I le aonanga a le Telstra clear pe ona iai it's tonu o le ai o Wellingtone, nisi vaenga o Wellingtone. Whabefo I nisi vaenga o Kalai State. Ia mai seo nisi o vaenga o Aukilani. O nai whaasoa la nā le watato a matai, o nai isi whaasoa bei o na tāpena mai I tātou te whaasoa ai. Whaasoa la it's tonu New Zealand. Wai, o tātou, o lea o lo o tātou wau mau I New Zealand e. It's a ua lava o na tātou mata I tūlanga I lo tātou sio manga ma mea o lo tupu ai. Tā ua fo'i o na hele taimi I tātou se soe nei le whamalama. Ma tātou toi te pane, pe toi te pātu fo'i. Isi o tātou hatunu o tātou tofi mai le atua. Ia, kako whaawau la, le tātou whasoa nea fiafi. Nai si whaasoa la ia leana o maua mai matapena penatu fo I tātou pulkalame. Whaasoa lea, not quite sure if
many people are aware of it. Ai o le auaunaga lea a le company telefoni a le Spark. Mantua foʻi lea sa ia so lava ia ua lewa ia so noa ia so akamuma eva. Well, not quite akamuma eva times, but back in the days, ina ua o'o mai ia fesootaʻiga a tau telefoni ia ma po o fesootaʻiga tele vavave foʻi i tono New Zealand nei. Pau lava le company telefoni sa faapea ona lilifa ma tele i ai ia le faaaogāina e tagata i tono New Zealand. Company telefoni lea le Telecom. Ia na aluaʻi na iai le taimi na faapea ona iai le fesuiaʻiga o le auaunaga le Telecom. Ma faapea ona vaeluaina tuʻese lava lana auaunaga lenā o loo ua faapitoa lava mo auaunaga tau pisinisi pei ona iai le auaunaga o taʻu o le chorus e o'o mai i ona poneʻi. Ia ae faauau ai lava la le auaunaga le Spark. Na vaega ia lea e amata latou telefoni feʻaveaʻi foʻi le numera 8 ia o le tulaga la lea e faailoa mai i le fesootaʻi mai ia ia le company lea fai telefoni ia e iai foʻi a latou auaunaga pe ona include ai ia le broadband fiber ia latou plans faailoa mai o aso na pe ona faailoa atu i le amataga mai lava la o le auaunaga lenei a le company a le Telecom leana toe mulimuli ane ua faaigoa le Spark. Sa pei sa tele lava le latou auaunaga i tulaga i telefoni faia ia fale landlines po o telefoni ofisa kama feʻai lea e faapii ai le wall ia ma e omi aku e le mawhaiga e whiaruaʻi ma oe wa e whiaruaʻi ma oe pei ala ke whiaruaʻi ma avele le a mo ngā whii se tu go. Ia o le auaunaga la nā le a le Spark ina ua iai le latou fesuiaʻiga ia ma toe tuʻu mavaevae ai lua faaaogā lava le chorus latou ia mo tulaga o loo diolai ma company po misimisi tele o loo latou ofoina ia auaunaga tau telefoni feʻaveaʻi. Ia faaaogā foʻi lava le brand a le Spark latou ia mo le faatinoina o le toe fesuiaʻiga o le faatinoina o le latou auaunaga. Faapea la ia nisi o faasoa sa tuuina mai le company na ua fesootaʻi atu i tatou polokalame. Mai lava i lea vaitaimi sa iai le fee lenā e taʻu o le wiring maintenance. Usually it's about $3.95 per month. It started off as being $2.95 per month. Ia aluaʻi lea ua sui totalai valima. Sa totogi sa charge taʻitasi le masina e le Spark. Ia ua mafuaʻi ona o faasoa atu i tulaga lea wae tautonu o le matuā tele lava o le atunuu totonu foʻi tele nisi ona i o tatou aiga o loo faapea ona afia i tulaga lea. Lea sa faapea ona faaaogāina le auaunaga lea a le Spark auā ia latou auā tulaga pe ona iai ia auaunaga telefoni e o i telefoni feʻaveaʻi ia o foʻi landlines. Ia a o le mea laua tupu na o'o mai i le tolu tausaga taluai sa faapea ona faialoa se isi suʻesuʻega a le pulega a le consumer watch po o le pulega lanā o loo faapea ona latou mataʻituuina ia tumaaga faapisinisi a mai se foʻi o tulaga i le monitoringa o prices o i latou ia o loo faapea ona latou galulue faatasi ma matagaluega le malo ina ia mawhai ona tau taofiofi ma mawhai ona tau control ia le tau o loa ma auaunaga i totono o le atunuu o New Zealand nei.
Ai la le nana mafua ona mawai lo swinga lea o le tala fea ngai ma le whaatu la fonoina le toe whaawau pia ona charge i le company le Spark ia na customers i le fee lea ia po le bili lea le lua tālai pa lima ia a lea le o toe whaongaina o le tele o nisi o ainga pe na o le broadband o maua mai le Spark i le o toi yengi ni laina telefoni o toi whaongaina i lato. Ia a lea lawa whaawau ana pipi i atu le pi. So whailoa mai la ele company ele Spark. Silinga ma le 15 miliona tā la New Zealand. Le vai ngā tupe. O lo ua whaapea o na already na lato toi refundina i a lato customers. E mai se ai ia customers e le o toa ia lato ia a la o e se atu isi company telefoni. Ia e tā ua la lo sila fio le tūlanga wa le fu whailo mai. A o atu masina fō ia se tema e te le ifsota i atu mai e whailo atu ia lato o lea sa iai ia sa e whaongaina le lato waunanga. I le vaitaimi tolu tausanga ua Tuana'i atu. Ia, lona wingo nao le ave loa le Spark i le lisi fo i o le unclaimed monies po le unclaimed funds. Whakoa e maua mai ala le inland revenue i se taimi a o iuma. Pe a whai e mai ale masina fo ia se tema i te le ifsota i atu. Ia, nei whaasua mana ngai ana, mata i tū ana iai, e mai sing ngai vai ka wolo o tau Tuana'i lava le tau o le soifuang. Ia wa, aina iai pili lope, maua mai sina fisosoani, maua mai sina refund. Ia na mawhahi fo la i le na e fisosoani nei ai ngai Samoa. La fo atu iei, mō la tau fisosoani atu iei, nei vai tau, i le tau whaasoasoa ma le tau management. Ia, o le cost of living. O lo o iai, i te tono si o tātou atunu. Ia, tātou whaasoala nā, ai mai se ai fo i toi backtrack lava. O le isi whaasoa lea no o awina mai, no o tuina mai ma. Maua mai lunga o le website a le ANZ Bank. Le walato lapata ia i fo i le toa tele o tangata. Ina ia be aware iai wa avea le nei vai tau pe fu tātou whaasoa ai i le cost of living support pe ona tuina mai e le au nanga pole matanga luenga o la fonga i te tono New Zealand le inland revenue mo na i tātou tangata anu o New Zealand o lo whaapeo na anga vaa i mo lea whaamanu ianga. Ia, wa avea le nā ia ma awala. Wale moe fo i male au kau whaawalia la o wia. Ia, oro o la patai mai i la le whalitupe o le INZ. Ina ia mata i tū o lo o waiai ia nisi o tangata. Ia po le au tau whaawalia fo. O lo o whioa i solo ia ele ngā tina whatangofi i le lafo ia emaili. I nisi o tangata. Ma beifo i lea pretend o la tōlo o whasoota ia tū mai le inland revenue. Ia, whapena fo i ma le New Zealand Transport Agency. Mawhai aku iai ia o lewa wakawa ngā wadiu le liskala roka awale wakawa ko. Ia aile i lua nei tangata. O lawa mai ana tsongi le listala la tuta awale. Ia ai ese le vai ngā o tau mawhai. Ia e whaawale atu lato. So, things to watch out for, things to be aware of. Ole beana tātou whaasoa ai i le Consumer Watch o lunga o lātou benga te whailangi o lo whapeona e maua o mai i a whaamatalanga o tūlanga i te tahona e mata i tū iai ia wā o le kele wawe o le sawa o le technology nei ana po ke le wawe whainga mai sawa o le aro le kau whaawalia la ko ia nisi o ka ia
Nai whaasoa mana nei ala na o lo o whaapeona whaasoa atu ai. Mo I mātou po o nisi foi o le mamalu si tātou atu no o lo whapea o nā lala mau I New Zealand nei. O le tātou whaasoa muri la mai New Zealand. Tatono e toa tele o I tātou o lo o whapea o na lausi la fia le tūlanga lo o alo atu iai I a New Zealand I le nei tausanga. Tausanga nei lua fe lua sfuma le lua. A o lumana iai I a whai ngā pālotsa o le tausanga fōu le lua fe lua sfuma tonu. Ia, o le tausanga la le nei o lo whapea na whaatino I nai I a local council elections. Ia po o tūlanga lo whai ai whai ngā whiwhiringa. Mo o le a whapea o na taita ia foi ia tūlanga lo iai ia a ai taitasi ia po o pūlenga noo I a ai taitasi o tonu o New Zealand. Ia lea o lo o tāpena atu ia ina ia whaatino ina le nā tūlanga. Ai mai se foi o community boards. O I lātou ia le a whaia ia whaai unga ia po decisions for I tūlanga on a local council level. Ia o lo tāpena atu mo le tūlanga lea I le masina fōu. Nā lai tu atu le tātou fasili whaamanatu. Wa e restala. Ia tu atu I o tafa. Awa bei lava o le vaiaso nei. Nā sa whaamai ai nai ia restala. Ina ia whaamautinoa ai lava o lo o mawhai o na mau o lo wawanoa mawhai whio na eanga waa. Ina ia whaaleo atu ia soulangona sofi na ngalo masauta ofi. Ia mo I lato po o nisi foi. O le a whapea o na lato aia ia maia ina ia fuafuanga mawhai unga. Ia awa lava le whaata mo e ngā wafo I lava ia tūlanga o lo iai ia pūlenga wha ai I tonu o New Zealand nei. Iai foi nisi o alo o si tātou atunu. Ma tama whanau si tātou atunu. Le nā o lo o whaapea o na whaasaoni. Ma whaatapena ai. Ia awa tūlanga ia. Awa le ngata o le sueina o pule nuu o le a whaapea na lātou taita ia. Ia a ai I tonu o New Zealand nei. Ia. Ai whapena fo I community boards. I tonu o vaenga a ai taitasi. O lo whaapea na alo atu. Mo le nā tūlanga I le masina fōu. Le aso la tai au. Le nā o le a whaapea na whaatasi mai iai I le sunga ia antirea sa. Ia. O le sunga ia antirea. O sitasi o tamali o si tātou atunu e lalai Wellingtoni. Ia. I le a ai o wainu I o mata I Wellingtoni. I Lower Hutt. Ia. Le nā o lo whaatapena atu. Ne ia tamu e ai. Ina ia whaapea fo I ona o fo atu lana soifua e au nai mo le atunu I le navaenga o Wellingtoni e ala I le Wainua Mata Community Board. A wala ne imsia lo tapena atu e tātou por kalami I le awhiawhia tai au ina ia whaapea o na whaatino ina I se sota inga ma le sunga ia anterea ina ia whaapea na whaailoa ai si tātou atunu tūlanga lo ia ila na tāpenanga. E mai se foi ina ia whaamatongi mai ei foi. Be ai se a ua mafu ai. Na e stofa nei tamali I o si tātou atunu. Ina ia whapea na whaatino ina le tautua e ala I pūlenga I vaenga a ai. Be ona hele community board a Wainua Mata. Le nāu le a maua le tātou sota ina I le awhiawhia tai au I le tātou tau awhiawhi ma le loa bei. Ia, mai e atu la mātou I New Zealand nei. Nā, ia ai talton. Iai lau fo inisi I tātou o lo whapea ona. Bei lava na whailo atu. Tātou lava. O le tele lava o taimi. E tātou te sue ane lava le whamalama. Ia, ma tātou whia I loa atu apo o a I tūlanga lo te tupu mai Samoa. Ia, a wā lava. Lo tātou silafia, po le lau silafia le tātou atunu.
Nai nisi la ia o tūlanga man nei a lava. Ia, po o tūlanga foi. Lea sa tupu i tonu si o tātou atunu i le vaiaso o Tuana'i atu. Pea na iai le amatanga o le vaiaso na tea nei. Le whaailoaina, whaalau i tele mai ai. Po le whaalau i loaina o le whai ngā pāanga a le Digicel i Samoa. Ma le pulenga o le Samoa Nupi Wha. Po le Samoa National Provident Fund. Whaongaina i le au nanga le nā le Digicel e ta o le mai cash. Mana ia, wa o Samoa la ala. Ia ma wa man tua fo i le tupu lava nei tūlanga uma. I le se fulu, luas fulu sau sanga taluai. Ia ai beita iane, tātou te whaafetai le whainga mā lo, o lo o whaapeo na whaasee, tua ngalu nei le nei taimi, ma avea i lātou o le tū o lo o angai ale mā lo. Ia, mō ngā luenga fo i sa whaapeo na o na whita i tunga iai. O ka okara ke le o le alu i luma, ma le la i luma. O le technology e mai se fo i tūlanga o fisoata inga whaona pōne. Ia, lea o lo whaatino i nai. Ia tūlanga o malawa i Samoa. O te leilo pe lausila fiesi o tātou atunu. Mana tua tātou i nei New Zealand, Australia, ma Amerika ma atunu i whafo. O le tele ia o tūlanga o lo whapeona tātou ai filifili ai lava i whale tupe po whiale whale tupe tate mana o tate alu tate bankai. Whai i sata account i le nā whale tupe. O Samoa, ia ka luai o le kele o le kūlanga whai alea i le tele o mea tā pena tu iai ia po o pepa ma forms e fili tā pena tu iai. Atonu o le nale tūlanga, ai ha se vanga nā o e whai ngā luenga, ma tūlanga whapena na whato a e fialu lea e. It's a tala sau account le bank. Ia, awa, these days you don't really have to in Samoa. Well, o le au nanga le mai cash, o le au nanga I whao ngā ai le telefoni whiawea. Lona winga, e peona iai le whai ngā paanga a le Digicel ma le Samoa Nupi Wha. Peona whailo mai le lava ia so Tuana'i atu. Le taimi o lao le tala ai le pensione al tamā po le tina matua fo I Samoa. Ia, o le hali tu e tawalo e tau tū le laina I tono le whantupi. Awa e tantonu, e lo po le iwa pasene o si tātou atunu wa whaaso polia I au nanga telefoni whiawea ai I tono Samoa. Lono winga la, e leo te mamau, pe ona whaata pena tu iai, ma whaailoa mai fo il Digicel ma le Nupi Wha. Ia, o le nā, o le sensa o atu lava, ia le seleni, ia po le pensione fo ia ta mama tina matua. Ia lātou telefoni whiawea, e whaongai nai telefoni whiawea. Ia pe a whaile nā, a lai e whaawhai ngō fia le nā mo lātou. Ia, nai lo le tau e tu le laina I tono al whaitope. Nai mea mana nai ala na e le ngata o nai ta mama tina mātua. Ia ai o le au whai sau whanga fo I ma le au whai la fonga a le Nupi Wha. Wa so si taimi lava pe on whai loa mai. So si taimi lava o lea I te alwatu ai fo I lea e mana o mientoe o koe ingi mai kuole ia isina tama I tupelan tu ati tonu. Ia se anga waa whai alia se tupe o lau whaapiona e anga waa iai lau entitlement. Ia la ua mawhai, instead o lo walu e tala mai tua I le bank, po lo wan fo I piki mai le siaki. Ia la ua matua mawhai te le lava o na tuane ia le nawa e ngā tupe. I lunga o lau telefoni whiawea I whaonga ina I le au onanga o le My Cash a le company telefoni whai telefoni whiawea ai o le Digicel I Samoa. Tonu taimi fo I le luma tātou tala noa whaalau tele I le au onanga le nā. Wa o le te leo lona tā, wa e lena o te tono Samoa lo whapeona whaonga ina ai. Ma whai fo I tātou ia lo o alala I atunu I whafo.
mai se lava tono New Zealand ma Australia. Ona lafo atu lau tupe. Whaangaina ai le au nanga le clackets. I Samoa. Ia, receive ilunga o le telefoni fe aveai i le Digicel ala tau ai nei Samoa. Ia mamawhai e lava o na tala. Ia wa mantua ye istaimi o lae vawe na tapuni le falitupi. Ia lae kwaia kapuni i le lalao. Ai se lava lalao Digicel le e pieli i le plaza fo i le alunupifa. Ia lae mawhai te le o na ngai atu i aina i tātou ainga i le official na alunupifa. Mawhai ana tala mai i tua stupi. Mo lato. Ia le ngata le nao lafo i tala i asto Tuana'i. Sa iele tūlanga sa iele la tau la a o le i whaia i sa ma tapo le COVID-19. Sa iele la tau la i whale olo i malai wa alele. O te le o mai loa po o lau to e amata le tūlanga le nā. Ia ai te tonu i se isi a tātou whaopoponga le tātou. Tā upo le whaasoa lea mai se lava lea au nanga tā ua lava lea. Na le Digicel. Ia, hona whaelo ati li atu lea o le tūlanga le nā. Ia, o le isi tūlanga lea na mai tauina i le afi nei. Le tuuina mai iai, po le whaeloa mai iai. E le mitanga le wenga o le soifua malolo i nei Samoa. E ala i le lato pepa o whamatalanga na tuina mai. E le afi o le Tuana'i. Ia nisi fo o la pata ina ia whaapea ona no fauta i isi o tātou atu no. Mai se lava i whaamai pesi o lo o mai tauina. Wai, mana tua fo o lele i ato o toa lava na alu isi le COVID-19. Mai atu no o uma o le lano langi o lo whaapea ona afia ai. Pesa afia ai foi. Ma tele le lato afianga. I le whaamai o le COVID-19. Ia, ai wa amata la o na alia e mai mana isi whaamai. Bei o le whaamai le monkeypox. Bei o na whaasua iai. Ia e mai se ai fo o le tele ai o nisi o tustosinga. Ma nisi o whaamanatu o lo o hua mai tauina o tuina mai e le matanga luenga o le soifua malolo ina. Le asola na nafi pe i o na whailo atu. Na tuina mai e se whaamatalanga aloa ia whaalawa i tele i le pipisia i le whaamai e au fia ai le fiva o le bata ma le papala o le tino ma le tane susu o lo whaapea o na afia ai ia nai tamaiti po nei whanau la iti mai lava le pepe i le 0 tausanga a ngā i le 4 tausanga le mātutua. Nisi o a unga na whailoa mai o le nei whaamai. Whaelonga wa ai o le tane susu po le chicken pox, o le fever bata ma fulafula le tino, pe puta le tino, ia ai mese ai, ina whaasolo ina mafo e mapala i le umi, pe tu se lima il se fulu aso e alia e maiai, e papala ma mangeso, ti ngā le ulu ti ngā maso o le tino, le langona se fia ai, o nisi e wha omi ona e awhia ai. Mai o wai ina pneumonia. Vai mga ngasi a toa le tino. Nisi na o tūlanga pei o na wha soa mai ai le matanga luenga o le soifua maloloina. I nisi o tūlanga e au o na mata i tū i ai. Ia si o tātou atu nuu. Ia e mai se lava mo nai whanau la iti, mai le pepe se ia o le whātau sanga le matua. Ia, peilan tātou whaasoa e amatanga. Amu ia fwy lama ia ngai ka mai sa mua lai. Waki loa lai, lai e whiala i ngi kaimi wa. Lai le isi me o i le asoa kai au. Ngai whai la ko aso mano lo le asata mai le aso kai au. So ki loa lai e makua e le ai masinga fia malo ro le ngai kaimi wa lai umi le kaimi mwhai inga moe malo ro kai au.
a e tamā Samoa. Ia, o le isi la vaenga tāua la vai masani ona tātou whaasoa atua, ia tātou porkalame ni le ngata tātou tawa fiafi ma le loa bei, e whaapena fo ona whaasoa atua I lunga o le tātou porkalame o le toi mānatu I mea na tutupu le Vaiaso o Tuana'i. Ia po o le tātou Sunday recap. Nisi la I o tūlanga bei on maua I fo I se sota inga. Male I tū o lo angai le malo e meise le athionga le taitai. O le tū o lo angai le malo le athionga I le sungai atu I la epa doctor sa I lele maliele ngaui. Ia, pe ona iai ia whaatalanoanga, ia mai sefa o whailoa inga I Vaiaso taitasi. Ma le sunga le taitai, o le itu o loa ngai le malo, usi mai le whaafonga, ia tātou highlights le nei, lo o tu inatu, mō lo si la fia. Tulanga la le na ua e tau. E o whakasia ma tau suifuanga. Tau suifuanga ua mokua mawaya. Ai me se tau suifuanga. O lei le malo le malo suifai o na whai e ni fitulaina. Lei le malo. O le whasa matu mai matu il tau sa ngate il tau sa lavortas. Naku whawhenga ia mo koe ngā whekawha mene. Ai naku kere mo fofa. Whangal manu si il manu. E whata oto ai ia leo maina o swa. Mai skapu mua i le melea. O le whaukako kaku. O fatal mai lo pe ma mo mai ni ma miliona tala Amerika so ni ko fa fo kanga ko fa fo mo meu o equipment foi bom o sistema ko ia foi no fio ka pensa fi tula iane il te o il metto ta tu swa o le sila vai o le tenta roswa o le como fio vai na ya vo isa vai ia swa ia mai le tulanga fo ia akasia le compagnie pico I kalfengai lang kal longo ping como fi la compañía la supplier le pensin e tu maua moto sagato ala e me kokia e fai sama tu fai e fa po wei kau pensin o le foi la e me kokia fa penal malo e fa po kau pensin kau o te langona ele o te tilo e la tōmia. Ia, sta wai ona koe mati ia fōwhanga o mua ina ia mwhai ona ausia tūlanga se sini mō le tali atu I le atu. Ia, o le tasina mata upu le sa uto na ngā o le tau a le soifuanga tau le pensin. O se manatu. Ua umar whenga parot. Lea ua tau lau le wha moe le fast. Whai ala tō wholwhala. Mea le awhatino. Ia pe a whai palota. Ia lau palot. Le ua tū I malo. O ti lifa le ia le ke tangata lo.
Ale le tiliva le promisel malo ilona atoto. Man tua foi sa fola e mai lotu fol milion. Ale se vai ngai e fa mangalo tu la fon. Oia tu la fon no. Fa mangalo la fon. Ya. Ale asi ile pensiona tol se la ulmasi, tol se la utala. Ale la tutupe foi de miliona tufa. Le tol se lau ia le pensiona. Ola fonga misi le tonga. Era mla simia. Ele la ki for le se la wa fe tangata Samoa ye fa. Mainland America o Hawaii o Kuila o Kankakume. Ya Australia, New Zealand la fe kanka Japan e kanka o Amerika o perkama. O la mea a faitata. Leo uma ona fol la fa palo tama. Ya fai losa nga yo ina palo kome. Ma tulanga lea. O ni me fa porti. E fola losa. No vota pena fatino la fola. Ina ua fai la palota e la to foi pitola au fatino la to pitola. O tulanga la le we. Le o malo. Le la watari ya le tunu. E mena wai. Kaulolan tufa le milion. Solo ya palo. O ya lafa. Ya. Matulanga le fa palo kolo kakala fa. Ai leo le koe faise skaki. Se koe ka oficina, ya ka oficina ko ke le fisiri ka o tatu watu no, ai le fai al promise. Kaula la fucking o me. Le sa folfo. Ai le nga folfo la mo ro me nga ma ia. Nga lo ia folfo la ma sa fai. E o to foi la na. Ono ne sil pension ka ko se la kala il masi. Ai leo le lua se la ule mea mako fai e 12 budget. Mako e se mera mako muli mako. E mako ka iala ma whakao. O le tulangalana e tari pui fo i le vaenga lea male a fianga. O le tau sui whanga. E mai se le sisi tai o tau swa. O le mele sa matu fai. O le tauofo o pensini ma fau ia tane tele o le memonia ua mita i nā le tūlanga ngafatia o tatu tatu. This is for sure. No, fiona pia le mātau la vai e te imna nei i ngā luenga ia whangaso le pia nei tā ua. Wa lewa mai o ova maltosa ngata rintula i mai le whainga mālofo. Ia elo i la bani ngā luenga fō peo wa tatalaina. Ai o le whangaso le tatalaina o ngā luenga sa whaawai mai e rang whapwhai le japepi. Au tula i mai i taita i le whainga mālo. O la sa o sila ngā i tūlanga lea. Le upuru nā rau pisa. E nā vene ngā soene la. Ngā vete ta i maro. O a se ku ier ko tō tala noa me tau tuai. Ai o whinia tō ngārua, kaukara ngārua. Ai o tō te pisa fua le chapipi. Lau ka oko le angoango o matati o latu whatuina o ngārua te tele ngā latu whai au tō. Ngā karangoa le mele makwhalongo. Ia mele mele o le tau tuai.
Ale tulangalanga e mo meo o ngalo ngatau na fatino. Kele anga luenga sa kau faki. Le ua le fatino. E moniai la se faki mo ise meskas. Awa lea e o tala le me. Tala le me. A o mo meo tinae. Na matu whapunga ia. Matau whauma. Na tau whauma isi. Le tulanga lana tau ia. Ona tau mana sunatu ini ngalua. O le vaiaso na Tuana'i ile aso lulu. Pei ona whaatinoina ai. Le iloilonga o le mataupu po le tau sanga. A le awhionga le taitai o le Tuana'i. Ia, ai mai se foi o le sunga le whailau tusi o le Tuana'i. Pei ona au natuai i le whamasinonga. Tasi lea o mataupu sa whapea ona fisilingia ai le awhionga le taitai. E tusi tala i la lātou whailoa inga pe ona whaatinoina i le asa tofi o wa mawai atu nei. O si mai ele mai mua, o si tasi nei o vaenga o saunoanga a le awhionga le taitai o le itue ngai ale malo. Ia, sa whape ona whapai ai. Ia, i le tūlanga pe ona iai le iloiloina o le lāta ala sanga. Tulanga lale na ua e tau. E o whakasia ma tau suifuanga. Tau suifuanga ua makua mawaya. E mesin tau suifuanga. O lai ele maloli. Matu whatoto. Ia ma mesina tau Kofisio mai whamaru luma ia tau man matu. Ele le whaio meri leina matu anta. Le la ua koe kam whaia. Ua maa ola le molbeo o le muswa. Ia, tawaila ona whato ese le mai. Matu whato se atu tula epa mai tapiti ma tarakanu. Pangale si seo o matu whaio whai. Kalu o le whakua mako o le loia le. Ia, o le tula. Le wala wa kele me kaufu. Il fa malolo mau. La wale lo pola le si meafa. Wa ve mai. Se kau ferolo le amio. Se fa ke a se kau ferolo le amio pe o le amio e ya. Wa ke lo pola le ma amio le. Ma ko ke fa lo mai ya. E le o la ngalo de mai pa o mele o kere nga falo leo ile umiko ngo fo pai e ko kala be e mo ko pa fala ole tulanga la na ole wo ya ile maku ya kilo ni be fa ele ba o mases ele bene al kamilngi le wa la tabaida so tama fa de le mai meu ba fa le loko o tama
ia mauto fo le fast painter ba fale lei ia vo ia le loto o tangata ma le aso tama na momoale ia le aso tina momoa tina na faila to aso e no le nganga vo le chapiti o ai at tau tina le vo ina ko ngala ko fina e ti al sama e nga ko inga loko lang ko fa ya o te miles te te le na fatu ai le matanga lo matina ala falo sa bola tu no mo mo ye se matanga lo fatu tina ya kasi ma ko tinga ga me o te mi fo to filau le na foi el suing al falai ina ia ma fai al palota tina o lo te mi le na pasiei le tulanga fo le fato tele tina ke fatu mo wina le fenomela ya wala ni pa u fela lo super sene na la mai ai a fai o sa fai nga palota ia la ve se full percent o le fa ngale ku la fa ini tau whanasu tu la whamasu tu la whono tau la iai i el palota tina ia le tulanga la na el whatau o tina o ki ngā whainanga mo whai la kos whanga awa mea le whatau to whilau ma to vai o tina wai tai makama o le aka wau ngā kere ia tina me foi tina ai le ma ko kama singa so foi wala vala fa so malolo wala vala le fa le wala malo la fa tu so tina tama wala fa la to la so fa pito ile to sanga ma la pena fo la vea ma aso malolo ele la e nei la so tama ale siname sa fata watina al mula tu ni o tele sa wa e tama tina ya era no fata wa ya mai wai in le valoista male o mai lo pasa la ya wa marifatele o le difatele o to ai sa ko ki mai apta o le nga sasa nge ya o elo ko e o voi la tama e istama o fasa wai de tina ai le tulanga la o le voi la so malo lo tama era o tu sai mala so tina e foi fono tama le fa lupe fono suyo malo apena fotina ina ia tilia ia mata upu nga mo le lato so fo fatina tono ai o ye ni se tom tau yo mai a tuni to tele lo fiona ya Ua whamai a tui ina i nisi o tonga na ia peona iai ia le wheilo ina i vaiaso te tasi a tu stala whapea fwoi mo ofisa whaasala lawi Samoa ma le a fionga le taitai o le tu e angai le malo. Ia, e awa lawa ne inalo. Ina ne i e misi e steimi fwoi o iluma. Ona toe whatasi mai lea o nisi o tātou malo o ro whapea ona so tae no tātou porkalame. Wa o le mana ia o le tūlanga o ro whapea ona alo atu iai
le vaenga whaupu whai. Ina ia lātou tā penanga ia a wā nisi o lātou whaamoemoe o lo whapeona fuafuaina. E mai se lava nisi o tūlanga o lo whapeona whaatāngi si ai le whasoasoani. Ia, asi o tātou atunu o lau tele a mai se foi o i lātou o ma lātou te langolangoina le mau a le vaenga whaupu whai lātou te pui pui a ia te tau atangata. Le nālo o alo atu ai le asa se fulma le lima o le masina fō. Ia, le asa Tuana'i le nā le asa suri lima o si te malu a whelua se fulma le lua. Le a whai ai, ma te ina ai, ia le lulu te le lava lo whapea o na whaatawina, ia, ma whaatamoeina, i le nei vai taimi lona whaatawina. O le maanga ngai a your prices, ina ne te ila wa emisia. Price mo le o le kuata eka lea i ale i sa. Mana ia. O le nā price o lo whapea. O le whaelonga mo le nā. Ia, e lena o le pāwa ila le nā, se fono ma le lua whaelonga. Lona winga, e tasi le whaelonga o lo whapea o na whaatulanga ina ia whapea o na mau ai le whaelonga le tulanga mo le nā, le kuata eka i ale sa. Ia, ai se fono ma le tasi ia isi whaelonga o cash prices uma. Ai, o le makua ai mea strong o cash prices. Awana e misia ina o le se lauta la i le booklet te tasi. Ia, o le 5 tā la foi i le tike le tasi. Ai, le koe kia le fo ni tike tutu le nei taimi. Ina nei te i lawa i misia lo wawa noa lea. E mawhai ai ona e tongi maa. Ia, ma mawhai ai foi ona e whasoasoani i le whaamoemoe o lo whapea o nā alo whaiwhai i le vaenga whaupu whai i le nei vai tau o le nei tau sanga. Ia, pei ona tāpena atuai i nei whapeona se ina le lulu po le raffle le nā lo tāpena ina i le masina fōu. E yeisi taimi fo i o luma taluai o no lea ua whaamalulu atuai nei a tātou mawhitanga o lo whapea. E mise fo i taitai o mawhitanga o lo whapea o na whaafsotai ati ai mo le whaatawina o tātou lulu le nā. Ia, taimi luma le nā o le a whapea o na tātou whaafsotai ati ai. Ia, na ia whaamanatu mai ai. Po a fo i lātou telefoni, numero telefoni, e mawhai na e whaafsotai ati ai. Mo sau pepa lulu, ina ni te iwa e misia lo wawa noa leile na e te ono manu malo ai i le kuata eka e pia na yeile whaailonga mua le tātou lulu le na. Ia, ai o le tātou whaasoa muli la. Ia, pei lava ona whailo atu ai. O le tātou polo kalami le nei, le tawa fiafi ma le loa pei e mai se foi. O le tae amanuia ma le loa pei. Whapena ma le tātou Sunday recap. O lo o whapea na tu ese atua i lava, ma whapitoa lava le avanoa. O lo o whaavanoa ina i le tātou pulkalami le nei. Ia awa lava le tuina atu. O nisi o fuafuanga ma le whailoa ina, whaatala noa ina, ma le whaatino ina fo i o whaasoa. Ia, ma li I whaipule, ia po o le awhionga fo I taitai, o le tū e angaia le malo. Ia, stasi la le nā o tūlanga, mō lo si la fia, e me se lava I lato mai tawina pia, ia le fia e follow, I tustu singa e mai se fo I o por kalame, a le awhionga le taitai o le tū ngai. Na malanga le fofonga whita lai. Ia po le US Speaker of the House. Ia le palatua ia Nancy Pelorossi. Ia le nā sāwhai malanga ai
i le atunu o Taiwan, ma ia asia le atunu o Taiwan, i le amatanga o le masina nei ia au kuso. Stasi le o ta o polo o langa langa i lava langona o le totele o ta itsa i o malo. Ona e iai fo ilona afianga. O le asia singa lea, ia a le fonga fitalai o le maotsa i Amerika. E iai ia afianga foi, o si o tato atunu e mai se foi, o atunu la i te le Pasifika, e iai Samoa. Ia i tūlanga wha upu whai o malo. Sasi la nau tūlanga awane inisia le o tue mamau, o na tu inatu le ilunga, o le official page le HRPP, whai tawane iai, follow wane iai, iai mai se foi o long nofo sila fiai, o nisi o mta opu, ao ngā lava le nā, mo le sila fia si o tātou atunu. Iai mai se ai la, o le toe tu inatu, po le oto inatu, o whaatala noanga ma le awhionga ni tai, o le tuangai. E te maua uma i le ngata o lunga o le YouTube channel a le Loa Bay Samoa TV, Mr. Ngango Music, and Radio Sala Avi. Ia, ai mai se fo i o lunga o le itu lau po le official page a le HRPP. Le nā i te maua o mai, whaatala noanga na. Ia mai se fo i o oto o tonga o polo kalame. Ia, po o whailo inga foi. Bei ona lea noana whaatino ina, I Vaiaso taitasi, a tustalai Samoa, ia whapena, ma le awhionga le taitai, o le tu, o lo angai le malo. O le nā la le tau alunga le tātou pulkalame, I le neia fiafi ma le anganga whaaloalo lava, mo moli e tuai le whaaftaitele, a le tātou pulkalame nei, Sunday recap, o le toe tepa, I le Vaiaso o Tuana'i atu, ma mea sa tutupuai. Ia, whaaftaitele lava mo le whaavanoina mai o lo taimi te mafuta mai I foi. Ia, e misi ai foi, o lo mai moa mai. Ia, ma tātou mafuta ma whaasoa foi ma outou. E ala I nei tūlanga pe ona tāpena mai iai. Nei ma tā upu pe ona tāpena mai iai. Whaasoa atu ai le nei a fiafi. A whai sa iai se tūlanga sa whapeona le tau tamali I lau whaafunga anga. Malu awa I whale, I outou fina ngalo. Wa iei le tautonunga, poto lava le tautai, ai se siela nā atu I ama. Ai o le nā, o lo ua taualunga atuai le tātou, polkalame le nei afiafi, Sunday recap, a le Loa Bay. Tātou toe whitapai I le afiafi atai au, I le tātou polkalame o le afiafi o le asangafua, tau afiafi ma le Loa Bay. Ai mole nei taimi, mai lo nei tangata, hana silava anai, tō whawha soifuaina, manu tele ina le nei afiafi, e me se o malo longo le nei afiafi. Whape nā foi, ma fuafanga uma o le Vaiaso fou, o lo whape ona sauni, ma tā pena atu iai, nai o tātou ainga taitasi. God bless.
Masiana tala, se sole ia Emanuia. Avia ulea onga, whaataula unea ai mole malolonga. Whai mai tau mawhai, laua onga moso lumanai. Ia e tamale lei mau sitai, ia e tawiwi, ona sai e te maua e taui. E lo tama, ua onisia, o winga, o le ne toia ina. Ale ai se tupe ua e ita, a abatu se tupe ua e ata ata. Mili mili lona tuli, masiana tala, se sole ia e